Sibesela sive ekhaya eSwatini. Sithanda kuqala nje ngokulilela imindeni yabatali labalahlekelwe ngilabo bantwana labathunjiwe, labanye babulawa kuloku siyabaqasitela batali nemindeni kanye nesiphe sonke lesesilahlekelwe ngile mphefumulo. Uhulumende-ke ngekubona ukuthi lo mkhuba uyavama kwanza even usukumile kanye nemaphoyisa ayo imbubo even ukuthi athole letigila mkhuba nabo bonke labathintekako. Sive siyacela ukuthi sibambisane naye uhulumende, sibambisane nabo maphoyisa ukuthi sihlahle emehlo, sivule emadlebe, sibuke konke lokusolakalako bese siyakubhoda masinyane kuzoba ukuthi emaphoyisa athathe inyathelo. Siyacela futhi ukuthi laba labasolekako singababulali, singabagansi, kepha sibalethe emaphoyisa kuze kuthi bangabanjwa nje kodwa-ke bakhokhe lonke iqiniso nabo bonke labanye labathintekako. Siyethemba ukuthi sive sitawubambisana naye uhulumende namaphoyisa embubwe kulo msebenzi longaka. Maswati lamahle asibambisane, sigcine live lethu liphephile, sigcine live lethu lulungele kokuthi bantwana bethu bahlale kahle eveni. Siyabonga. Fakane mandla gijimani nizikwe. Fakane mandla gijimani